Vestima smo ponovo u našoj zemlji. Više od četvrtine ukupnog broja malih i srednjih preduzeća u Srbiji vode žene koje se na samostalni biznis najčešće opredeljuju iz nužde, uglavnom kada ostanu bez posla. Jedna od njih je i Svetlana Vučković, diplomirani ekonomista, sada vlasnica agencije Nana SV iz Beograda, koja se bavi pre svega brigom o starima. Pogledajte njenu priču. Svetlana Vučković, snalažljiva i sposobna žena preduzetnik, pre 2 godine za svoj rad dobila je priznanje Žena za 10 za društveno odgovorno poslovanje. Potom je usledilo i priznanje Udruženja poslovnih žena Cvet uspeha za ženu zmaja, namenjenu najboljem modelu zapošljavanja. Svoj biznis je započela sa jednom saradnicom, a sada u njenoj agenciji rade više od 20 žena koje su pre toga bile nezaposlene. U ovom momentu Nana obslužuje negde oko skoro 200 korisnika, znači ulazimo u skoro 200 domaćinstava sa preko 20-25 domaćica otprilike, što opet je i smanjenje u odnosu na prošlu godinu, ali se nadamo da sprovođenje novog zakona o socijalnoj zaštiti da će doneti i mogućnost povećanja broja zaposlenih i mogućnost proširenja i broja korisnika. Svetlana kaže da je mnogo uložila u svoje usavršavanje. Pratila je kako se to radi u drugim zemljama, analizirala iskustva sličnih delatnosti, pročitala dosta stručne literature i napokon se odlučila i uhvatila u koštac sa ovim po svemu veoma delikatnim poslom. Najpre je, kaže, odabrala saradnike i pružila im adekvatnu obuku. Prema zakonu o socijalnoj zaštiti, nakon procene koju uradimo i nakon razgovora sa korisnikom, pravi se njegov lični plan usluga. Znači, ono što je njemu potrebno. Ono što je u poslednje vreme indikativno, to je da se javlja velika potreba i za negom. Nega u smislu pomoći pri održavanju lične higijene, polupokretnih, nepokretnih korisnika i to je veliki problem. Usluge gerontodomaćica su raznovrsne, pa se najpre sačini takozvani lični plan koji može da sadrži sve usluge, od nabavke namirnica, lekova, održavanja higijene domaćinstva, pripremanja lakih obroka, održavanje higijene odevnih predmeta, podrške u kretanju u prostoru i van njega, overavanje recepata. Neretko, priča Vučkovićeva, starijim osobama koje su usamljene potrebno je samo društvo. Tada nastupa Svetlanin tim koji se trudi da period trećeg doba svojim sugrađanima i sugrađankama ispuni razgovorom, smehom i druženjem. Jelena Milošević, televizija Pink. A još uvek